Dobro jutro, četvrti je dan, mi smo u Dubrovniku i sad ćemo lagano krenuti put Prevlake. Imamo točno 50 km, bit će relativno lako, zato smo htjeli za zadnji dan, htjeli smo danas biti u Dubrovniku. Tu smo ispred našeg hotela koji je Vila Dorma. U njemu smo prespavali, vrlo je blizu centra grada, evo tu su vatrogasci, iza je vrata od Buže, od gradska. A mi idemo gore na onaj kamen, onom cestom skroz gore. Biće iz početka jako veliki uspon, ali tim će i pogled na Dubrovnik biti ljepši. Vrijeme je nekako puše, ali bit će sparno, sunce pod nekakvim izmaglicom, tako da će biti dosta. Marin priprema biciklu i još par minuta pa ćemo krenuti. To je interesantna ulica. Tu smo izašli. To su stražnja vrata hotela. Eto ga, nadamo se dobrom danu, kupanju i popodne oko 4 će prići Boško, Natašin brat, da nas kupi i doma idemo autom. Dosta smo se patili, tako? Evo pa ćemo onda nastaviti dalje, vjerojatno gore na vidiku od spojišća Dubrovnika ćemo se opet snimati, malo uključiti i malo Dubrovnik s te strane osvijetliti. Možemo. Voz. Dobro. Put dolje. Stvari put gore. Lokrum. Stani, odmori. A? Odmori. Odmorit ćemo gori, aj? Aj ti gori. Izgledat iz Dubrovnika je gadan, uzbrdo, nagib 7-8 i tako sve do magistrale gore, a magistrale visoko. Ali zato je pogled fenomenalan. Evo ga, Dubrovnik, na vrh, skoro 3 km, duge uzbrdice, 8-9 stupnjeva, na ranije ujutro, to je za poludi, noge će nas boli, poslije nećemo moći šta naći. Ali zato je sad oli nizbrdica sve do ovoga srebrene mini i tako.
Ovo je dobro, ovo je umjesto frištika. Evo Dubrovnik, navrh smo ove ranojutarnje telovežbe, što bi rekli, za popizic 8-9 uspon, 3 km odmah od hotela. Ni metra nije bilo ravnog. Ali zato pogled sve opravdava. Jutarnji pogled. I tamo u daljini Cavtat, Cavtatska uvala, Cavtatski zaljev. Tamo idemo pokraj Cavtata i dalje ona brda. Uglavnom Lokrum, neki pederi sa jahtama, nemaju pojma plivat, normalno, i Dubrovnik sa Srđom. Nalazimo se poviše hidroelektrane Plat, morali smo malo stati. To je već 12 km od Dubrovnika, pa smo nam noge malo trnile, dupe. Ali evo, divna prilika, malo da vidimo ovu našu jahtu što nas prati. Pokupit će nas tamo na dno Punto Joštro, rekli smo da dođe. I doli hidroelektrana Plat. I gore u brdu rasklopno postrojenje i dalekovodi prema Trebinju. Evo nas, konačno smo tu. Dolje je granični prelaz.
Eno otočić Mamula. Ono je otočić Mamula. A da nema neki table. Ej, ne, momak. Kraj, spenjao mi gusto. Znaš šta, ono? Ovdje ne trebaš niti dokumente. Samo se trebaš trbopizditi odgovor i Ko će dovati? u jednu i drugu ovu rampu i to je to. Ne možete uvati doći. Ne morate uvati. Evo nas na graničnom prelazu Vitaljina. Ovdje se ulazi u Crnu Goru. Vamo. A mi ćemo ipak skrenuti tamo desno ovom cestom dole prema Prevlaci. I ono je tamo Prevlaka, ulaz u Boka Kotarski zaljev. I desno, lijevo se još vidi otočić Mamula. Eno ga. I mi smo tamo negdje doli, ćemo se okupati. Čeka Boška. Jebote, uzbrdice. Aha, vidiš, Vrtoštro kaže 5. A dobro, to su već table, malo da biti put. Ili oni zaokružuju vjerojatno. Eto. Misliš da je to zadnji? A? To si rekao da je zadnji, već ima pol ure, božiš se zadnji. 12% nagib. Jebote, pa zamisli se penjati uz 12%. I evo me, ispred kafića Gusar, naše odredišne točke od Gusara do Gusara, tačno 290 km, bez problema, bez guma, bez iti kakvog problema, znači vožnja, jedino što nas boli dupe, ali to je normalno, malo noge. Pijemo 300 litri na dan, vruće za poludit. Ali evo, sretni smo i ja sam pogotovo sretan što je Marniša s menom i to mi puno znači da se ovako malo družimo jer
On radi u Zagrebu i ne viđamo ga često. Žao mi je što neće Nataša doći, ali šta ćemo. Dobro, idemo dalje. Evo ga, to je kupalište. Reka Marin da ima neka dobra ženska, šta iša vidjeti. Neku koku. Nažalost, gusar ne radi. Ubit ću se. Gusar ne radi, nemam di popiti pivu. Ko je to rekao? Pa gospođo, mi smo... Ko je rekao da se ne more popiti pivu? Pa mi smo došli iz Splita, od gusara do gusara se zove akcija, ja i sin na biciklama. Odlično. I sad ne možemo Što vam popiti to pivu. trebalo? Ništa ne trebalo. Nema vam ni autobus, ni ništa. Ništa, sad će Morate doći s biciklom. brato, žen će doći od nas. Evo, to je moj dragi sin. Dobar dan. Ovo je gospođa koja ima pivo. Je li ladno treba? Da, ladno. Dvostruko ladno. Nemojte, molim vas. Uvatimo. Da se uvatimo. Sad si naporan je. Baš ono. Evo, ja hoću da Jedno da se 30 vidi. godina da sprije nekako. Mogu li ja vama dati? Možete. Nama je tek u 2 ure radno A vrijeme. je li? To je to? Da. A, može. Zato što nema... Može. Evo nas u zatvorenom kafiću, ali gospođa je bila tako dobra da nam je dala sve što nam treba, tako da smo namireni neko vrijeme, popit ćemo. Već smo popili i onda idemo dalje prema rtu Oštro, moramo i to vidjeti. A onda ćemo i kupanje i Spizu. Evo tamo dole je Crna Gora, Tivat, Boka Kotorska, ulaz. I baš nam je lipo. Malo se krepimo i magnezijem, ali i pivom. Evo sad snimam. A? Ej, idemo prema Punti Oštro, iz Prevlake prema Punti Oštro. I još imamo 700-800 metara do Punte Oštro, najjužniji dio hrvatske obale. Ono tamo je Boka Kotorska, Perast. Di si ti došao, bate? Di se ljudi sve kupaju, a? Šteta što nisu golači, jebate. Nisi još? Misliš da ima golađa na Punti Oštro? Ti imaš ili? Je. U eteru smo. O jebate, Marina. Evo ga. Pri kraju smo. Ljubazni Pero nam je tija dat ključa, mi nismo tili uzeti. Kako se zove? Pero. Koji ti ga stero. Evo ga, to je Punta Oštro i tu se uređava tvrđava, šta god da je. Mi smo zajebali put. A, nismo, šta? Mi smo trebali izbiti ovdje. Nego di? Aj stani ulaz jednom. To ti je to. Nema lada. Ma nije to. A to je to, Marin. Ajme njega, kod glavoga. To je to. Ti sve znaš. Hajde vidi na karti. Aj ugasi kameru. Evo malo sam brisao kameru, valjda je sad bolje. Dakle, ovo iza mene je Crna Gora, ulaz u Bokokotorski zaljev. Tvrđava koja se nalazi na Punti Oštro. Stvarno je monumentalna, ulaže se, radi se, što je dobro. Ne smije se to zapustiti. I ovo je najjužnija točka, dalje više nema, dalje je Crna Gora. Krasan je dan, sparno je i mi smo sve napravili. Htjeli smo ovo i sine, evo,
tu je moj sin, ja mu zahvaljujem što je bio s menom. Meni to puno znači jer da sam išao sam to ne bi bilo to, je tako? Ne bi ti išao sam. Ne bi išao sam, da, dobro i on kaže. Ne bi išao sam i evo, tu smo. Evo. Evo vraćamo se sa tvrđave, sa Punte Oštro i to je Boka Kotorska. Ovo je Prevlaka ispred nas i eno granični prelaz tamo desno je granični prelaz. Ona punta tamo, to je Crna Gora. Golači, polugolači. Jebote, dođeš ovdje onda se ne skineš gol, pa koliko moraš biti lud u pizma. Ja bi se skinuo gol na po puta, kamoli ovdje. Evo neki turisti zabasali. Ko zna da idu. Bili. Bili smo zajedno na Krku. Je, ima ne istu majicu. Dakle, ovo je 52 km, maksimalna brzina 7,2 prosječna brzina, 16 sati vožnje, 287 km. Dakle, to su naši parametri, 16 sati i 42 minute vožnje. Maksimalna brzina 52 km, prosječna 17,2. Evo, 16 sati i 48 minuta. I 280 i de facto 8 km će biti kad se vratimo nazad kod Pere u Birtiju Gusar. Jasno, zašto mi dolazimo? Kada je važno zašto? Zato što smo odlučili, tako smo mi odlučili ići ovdje i točka. I uspjeli smo, je tako? Samo malo ćemo, evo snimamo dolazak u Gusara. Sa strane Punte Oštro. Evo, tu naš Gusar, tu Pero, vidiš ima solare, ima Pero, bog te maca. Amo, di ćemo staviti biciklu doli, a? Ulaz negdje. A, Marin? Hoćemo negdje doli staviti biciklu ulaz. A, nađi ti hlada ovdje sada. Evo ovdje uz ovu zgradu. Kod ove guzane. Malo tiše bude. Ispred ima sigurno lad. Evo ga Marino, ovdje. Evo tu ćemo se okupati i čeka Boška. Ima i za sist vamo lad.
Evo sve jedan i kvart, u 2 otvara ovi za sendviče, tamo da se okupamo. Evo malo i kupanja na kraju svega, okupali smo se. Eno, zasluženo, tamo se suši bib. I tamo je misto. A evo malo da vidite da smo se skompali s peron, ima neka mala plažica. Sad ćemo evo je štenkovita plažica. Tako, dobro je, sad ćemo tu pojesti sendvič, čekamo Boška, okupa se i gotova naša avantura. I na kraju svega mogu reći stvarno da sam super zadovoljan kako je ispalo, bez ikakvog problema je bilo i organizacija je bila super. Dobar je bio Marinov predlog da nastavimo do Dubrovnika i tamo treći dan odemo do Dubrovnika, ne do Slanoga. Slano je bez veze, nemaš ti izaći, nema ništa u principu. Napravili smo mali napor, napravili smo još 30 km do Dubrovnika, to nas je spasilo jer danas još 30 km sumnjam da bi uspjeli. Evo, došli smo do tamo sa ovoga, mislim ovo ispenja po ovim planinama nema smisla. Zadnji dan je i nekako umorni smo, eto. Evo naše bicikle, to je cijela oprema moja koja je stala i pola ovoga nisam će treba nositi, ali to je tako, 4 dana, kratko je. Prvi put ću nositi samo jednu stranu bisage, drugu stranu bisaga neću nositi. Tako da ja neću nositi ni ovaj top. Do duše top je bio dobar, moga se taj šugaman i sa ovim gurtnama povezati, to je bilo dobro. Ali puno toga mi nije trebalo. Ali ko nosi ne prosi. Eto, odjava. Evo nas ponovno u restoranu Husar. Malo smo se okupali, sad puštamo, sad ćemo navaliti na sendviče. Gladni smo kao pasi. Gdje je Marin? Evo ga. Grande, da ne rečem šta. Marin lučki radnik ovako. Šakela, neovlašteni inženjer geodezije. Da su ovlašteni inženjeri geodezije upravo ovakvi, a vjerojatno jesu. Oni rade po suncu. Idu okolo, obilaze trase. Ko zna kad ćemo više imati ovakvu priliku, ajde reci pošteno. Ajde ti hotel. Uživan u trenutku. Koliko ćeš puta ovo sagledati? Konačno smo dočekali 4. dan, zadnji dan naše avanture i to je zadnja dionica od Dubrovnika do Punte Oštra dole na Prevlaci. Duga je, kao što vidite ovdje lijevo, samo 50 km, međutim pokazat će se u stvari da je bila vrlo naporna za nas. Naime, zadnji dan je nekakav saharski vjetar donio pijesak, bilo su stvarno nemogući uvjeti, pritisak, sunce onako ispod nekih zamućenih oblaka, ali nevjerojatni pritisak i takva je bila sparina da smo jedva došli do kraja, pogotovo što smo početak sam ovdje u Dubrovniku, znači od našeg hotela ravno gore, to je jedan uspon od nekih 3 km, prilično zahtjevan, 5-6 stupnjeva odmah, direktno iz kreveta, ono što se kaže, tako da smo satrali noge do gore i to nas je kasnije cijeli dan pratilo, jednostavno nismo se mogli nikako ući u ritam. Isto tako puhao je jedan jaki južni vjetar koji nam je non stop puhao u prsa, tako da smo čak i kroz Čilipe dole, od Čilipa dole do Gruda, nizbrdica, ali mi smo morali uporno pedalirati, što nam ovako bilo čudno. Bilo je otprilike 600 metara uzbrdica, najveća, kažem, jedna od najvećih je ovdje, prva, znači do izlaska na Jadransku magistralu i zatim
ide pad doli do Srebrenog. Od Srebrenog to je konstantan uspon, sve doli prema Čilipima. Znači, od Srebrenoga preko Plata, hidroelektrana Plat, evo je tu, i hidroelektrana Dubrovnik, u stvari u Platu, i dalje preko Zvekovice do Čilipa, do zračne luke, to je uspon tu, evo ga, i de facto od Čilipa postaje dole nizbrdica, kažem, i tu smo morali pedalirati, i dole do Gruda je na neki način jedna vrsta nizbrdice. Dionica do Gruda prilično ovako nam je teško pala, meni osobno, jer sa lijeve strane je Konavosko polje, malo satelita, a sa desne strane je šuma, tako da cesta je vrlo ravna, neinspirativna, tako da je bilo dosadno u principu voziti. I došli smo tu negdje do Grude, tu smo na jednom benzinskoj stanici, evo, na toj de facto početak uzbrdice, smo se dosta dugo stali, odmarali, hidrirali, jer smo bili totalno presušili. Vrlo jedna sparina što smo išli prema kraju dana, to je bila sve veća sparina, tako da pojeli smo tu i neki sladoled, kornet, da se osvježimo, pa neki čokoladicu, ali ništa to nije pomoglo. Nakon jedno par kilometara, 2 kilometra je odvojak prema Pločicama i to je ova uzbrdica prilično gadna. Jedno 2,5 kilometra uspon, jedno 7-8% po onoj vrućini, a područje je makija, tako da se nemaš di sakriti od sunca. Nikako hlada, to je sve nekakva divlja makija, tako da smo jednostavno, kad sam došao na vrh nisam stao, nego sam jednostavno produžio dalje, ispustio se dalje u ovu malu jednu udolinu i tu sam pričekao Marina da se malo rekuperamo, opet se dobro hidriramo i sa završni ovaj uspon koji je bio ne baš dug, 1,5 kilometar na Đuriniće, ali opet vrlo strm. Đurinići, znači tu je bio taj zadnji uspon i tu smo stali u nekakvoj autobusnoj stanici, odmarali se dobrih 20 minuta, jer smo znali da je to u stvari zadnji uspon i da od tada slijedi samo pad dole prema Prevlaci. Dalje od Đurinića išli smo preko Vitaljine, znači uz Vitaljinu, pa do de facto skoro granično, bili smo u stvari na granični prelaz, znači došli smo tu do graničnog prelaza Vitaljina, Konfin, to je na crnogorskoj strani, na našoj strani Vitaljina. Malo smo se snimili i zatim smo se ovom izbrdicom graničnog prelaza Vitaljina spustili smo se tu na restoran Gusar, kafe bar Gusar, koji evo ga, vidit ćemo sad, nadam se, evo ga, ovdje i tu je naš Dori Pero i njegova žena su nas pogostili pivom, sendvičima i tako dalje. I tu smo se malo odmorili da bi onda dalje revijanom vožnjom došli do Punte Oštra, znači najjužnije točke Hrvatske i tu se nalazi ova tvrđava koju ste vidjeli. Na kraju šta reći, drago mi je da smo ovo napravili. Bilo je onaj zadnji dan koji je trebao biti najlakše, bio tako reći najteži, zbog te prašine u zraku, te saharske prašine koja nas je satrala, tako da smo vozili ti 50 km ujutro od 7 sati, pa smo došli tek kod Pere u kafe bar Gusar smo došli tek u podne. Kupali smo se do 4 i onda je Boško došao po nas autom i mi smo se vratili nazad, u Platu smo pojeli u restoranu Župaho, super T-bone steak i uspjeli smo doći nazad u Split, tamo na drugo polovreme utakmice Hrvatska-Škotska na Europskom prvenstvu. Drago mi je da smo ovo napravili, sad imam više iskustva i već me nekako vuče da napravimo nešto na drugu stranu prema Savudriji ili možda unutrašnjost, vidit ćemo, bit će vremena, biciklizam je jedan
krasan, stvarno sport, nisu važne godine, nije važna brzina, bitno je samo da ideš i nekako jedva čekam da smislim da nađem nekog ko bi išao opet s menom, jer u dvoje ili u troje čak je puno lakše. Eto, drago mi je da ste ovo odgledali, hvala vam lijepo, nadam se da ste uživali i da vam nije bilo dosadno. Vidimo se.